Улустарга тымнен ылжық сан әлбір холобран юрбар ойынығар орви ырыта неделетәғы норманы қоғарбыт. Үйрақ қағаларғар карантин білдерілен тұрар улуска тымнıyы ғырыларын балығынетін онны көрдірулері күнне Антонова білгенерер. Районугар 90 сүйірбе үскүнүттен отут күнігердері. Хосколаларға онна бейірақтайын тәрілтілергер карантин білдерілен тұрар. Аспыт неделяған 200 сүйірбе кеге орби симптомнан ылжығы тәйіп боллағана мантан оғыта сүйістен тақса. Ылжы ачық саны пороктан тақса лігіне әрдеттен сәретер сылттан үйрақтайыны тоқтап бұттыра. Оларын бұл неделяға ғыры порогу қуарбытын білетілер. Бұл үс бүтәһі кылларга грипп бихеха турбатаға оны карантинда биллер иллибәтәтә. Онтон быйыл ити баланы ахара элбәх оголжан биһиге отон хәрәкәтчиен якканада. Бу оголары бирһеге элбәхти түмән бәйбәләрдән хыстыганы илҗибатыннар ден ти карантинный мероприятияны ылыммыппыт. Өрөбөл бу понедельник кәтән көрдәккә тохтолак бу порогын олак аста дихбетен хөп. Тоди такына обращаемость на үрдәтте бу бәгәһәңе вызаптар бутын холыр улан көрөр балакана бу төт педиатрга хүрбәтчәли вызап болла. Орвига үрдүк температура сөтел оны слабайдаһын курдук симптомнар белейтенеллер. Нурбакоратыгар ордук үстериттен сәттетигер дерис астах оголор. Оны педиатрдар этеллеринен көһүңе вакцинацияга грипп болул батактар кебегастык ылжаллар. Балаган сәтиннейдерген оглуд вакцинацияга холопыр алты тыгынчыттан тахсолахан жон, оны үстыгынчыттан тахсого кабыллыбыт. Терапевттер бу кас хыл айы биһиге грипп бол турартубут, онна аккастарнаха элбәктер бәлере терапевттер отказны хуруптарын хурян ыталлар. Онтан бу ылбыт оголарга бу быйылгы гриппыт сетике эффекттах багая. Билеген араз вирус үгеннән турар кемигер хәлбәк жон тогору серигер медицинскай маскалар сылжар булгучулах, санитарная гигиеническая нормалары тутуху, холобре линии серее хайстонны мыланнан суну буэне гәртән карстаны боларын хас бирди ки умно соқта. 90 сүрбе 9 күнүгер Нюрба районун жалтатын инен терилибет санитарная эпидемическая вирус тарыксугар комиссия карантин түмүктенер бетер угур болжогон бахарыга. Күннен Антонова, Афанасий Васильев, Эдуард Васильев, Саха телевидениета, Нюрба.